다 디니라 데 초르디 네디 진리기로와 디랑가 된대 데가랑니 트레일린체 장다 에레레 디랑로 네디기로와 Tangku monastery lotus gems le so lanchi nang zo dini ligirwa dini lewadate khangba di thongre andi lotus gems le do tinga zo jongang gi mingre hotel lotus gems de star 3 do andi ganglang zo gravity cafe yor chatung khalasa ani rooftop gal dera 아니 디 제가 라이다 처르디 예이 갖고 제기래 네 땅이 종강 결혼 절대 오라 동아인데 진짜래 될라 년담라 디도 촐링 모네스트리 레시라 될하라 디 년담라 도데 어디 나로 도라 따디레 간조기라 로터스 제임스 호텔 도 렛츠 고 당시 엔디 주어다 데라 리셉션이래. Namaste, Tasiti Lake. So welcome to our hotel Lotus Gems. It's located just near Bodha Stupa. It's like less than 1 minute walk to Bodha Kora. So in our hotel we have a single room, double room, twin room, triple room, and also we have family suite room. We also have a good like Tibetan architecture and Newari architecture over here, so you can visit us if you want. We also have a rooftop cafe. It's named Gravity Cafe. If you want to enjoy Newari cuisines, Tibetan cuisines, you can visit us and also enjoy the view of Bodha Stupa. And we also have a swimming pool. So if you want to have fun in the summer, you can visit us also. Thank you. Namaste, welcome to our hotel Lotus Gems. हामीसँग चाहिँ दुईटा बिल्डिङ छ एउटा चाहिँ बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल भनेको छ अनि एउटा चाहिँ नेवारी एन्टिक स्टाइल भनेको छ अनि हामीसँग चाहिँ रुम चाहिँ 34 रुम्स छ एभाइलेबल अनि त्यसपछिको हजुर हामीलाई चाहिँ रुम चाहिँ सिंगल डबल ट्रिपलसम्म छ अनि फ्यामिली बेड पनि छ स्विट रुम छ अनि हजुरलाई अब एकदमै राम्रो खालको रुम चाहिन्छ भन्ने पनि छ हामीसँग अनि स्विमिङ पुल छ हामीसँग अनि माथि रुफटप ग्राभिटी क्याफेहरू छ हजुरले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ ग्राभिटी क्याफेमा हजुरले अनि बौद्ध आउँदै हुनुहुन्छ नेपालतिर घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो होटललाई चाहिँ स्पेशली रिक्वेस्ट गर्छु भिजिट गर्नुहोस् होला एकचोटि ग्राभिटी क्याफेमा खानाहरू एकदम राम्रो पाइन्छ टेन्टेडे योर्दा तेला तति रोइ छिना शिला छुसरे शता शो बुफे दो दिया तेदवा ब्रेकफास्ट इंदि छिंदे सरा दिनी पा छपान ठुआ छे दे पर होल अंदि परो दिल चिक्योर के केरा जुते होता सॉरी दिनी लीरा तति सिंपल यो मरता नाजो दो इना यार का ये क्योरते स्विमिंग पूल योरतेला ततंदा गुंगा रा विंटर टाइम ला क्लोज रा गुंगा ये यार का ये किबो योरतलो यार का दे स्विमिंग पूल योगे गांसो मस मेरता टोंगा ओके an dini de roommate de thong de kyan so dini pata chang ma ya ko sia ti gang gang la ngan rooftop yor ta lo gravity cafe gang la yor te dini nge kyan so pa ki do ga dini pa chap gang dang thap sang da dini entry di ende chin yor ta
And lift ki system bi yo re tela ra but ngan so gang ni fat cancer ni the room inde chini yerte the room sang ma su te sta go mi mang bule ra tin sang ma thore the gang the room re the nga do china thanda di room la te ya the de la phomu le ga chini de ke ta yara anti ki ma balcony le te na jor tha so couple jora lift de do 3% only la ta archo so too ani bathroom sleeper view yore ani kashi yang lig do extension board ko sang ma yor talo extension board chu to soya andini view ya ko re chilo kanta देना डोर रोको ने ये चप्पल दिखे था रूम क्या दाम दी जैसा गेट की व्यू the room re room enter de tv de la yore no de do fridge de do so chala luksa de do ande thulo luksa chera nyam do so ki chala khejimo be na dinal lu re ta ani chapang shewo archo brush easy shampoo shower gel tissue sang ma che bathroom slipper sang ma yote to dekha ma gen de na dekha ma gen de chore Nilai room do. Ya, छत कर लेता.
이게 냐오 주지도다. Wow. Let's go down. 네. छोटे जीर देने दो रूफटॉप ले लेना नहीं छोटे यहाँ को जीर ये क्या ना जो लोटस जेम्स टेंस सा ता दिनी गांजो ग्रेविटी कैफे ते उंगोर था लो ग्रेविटी कैफे खाती चिंटू यार तू ले जा ता दे दिचिक दो शोगे ब्रेकफास्ट बुफे योरा शोगे बुफे सिस्टम योरता दिला ओके ना गांजो धंधा ग्रेविटी कैफे ढोगर था दिनी ठहर थे दिशा चलो स्विमिंग पूल या तो दिशा चल ठहर तो दिनी इंगे क्या चल डेशिंग जिम्मे वो क्या इधर ग्रेविटी कैफे तो दिशा चला खांबा दिसांग में खरे ngaran jo pheba gaji traditional buddhist ra ta ngaran jo gaji pheba gi style do re ta phegi design do ra ta dijo cholo dongang de sangma gano jo gi phayu gi ta koran jo gyagang do ra Mewari culture sa Newari sa de traditional style ta di sangma ta yang 야, 당한서 드니 저거 마시네. 야, 좋다 드니라. 이상마들. 다 디저 저는 간도 페퍼기 디자인 다 디저 저기 바유기 디자인. 다 그래서 덴델라나 약사래. 레레레. 얘라 또. 저 드니 야 줘. 서대. 그래비티 캐페 레스타. 다 캐페 인데래. 됐래. 저 कैफे इंडिया था तले ले चिंते रहा दे देसा यूरे पग देसा यूरे नंगलो ले यूरे पाचो ले दे यूरे पग ग्रुप चिक दे ग्रुप दे इन्हें याक तो जो जगह यूरते तो जगह ये याक बोल था तो दिन नंगलो देसा जिया हो दिखाने देंगे क्या ना चलते हैं तो हम जो चिलो तो दे चिना या न्यूब तो चिना नंगलो दे सोसो की प्राइवेसी कुछ 조수 진대 유교 서서서 그룹 돼 네. 와 집냐 내가 서서 탭 정도에나 탭로 레레 진대 말 간수 치료랑 나 되고 देता सिंधु को दूले तारा रहले nyambaɗo तारा रहले छे तो तारिंग ब्लॉग दे देगा ना ही अनि किसी क्यों तो तुझे डोरा ना अनि गंजो की लोटस जेम्स द ग्रेविटी कैफे ला खांग मंगमा जी फेरो ना अनि तारिंग ब्लॉग दे देगा ना छे बाय बाय